Siyanimema bazalwane evangelini lemaqiniso uthi ninikele kuJesu nilahle into emhlaba thathe Jesu kuze Jesu aniphilise ngoba lokuphilisa ubekele bonke labakholwa nguye njengoba asho lapha kuJohane ukuthi bonke labamamukela wabanikete amandla soma nangiliphi libandla ungavuma igama lika Jesu uhlukane netinto emhlaba Jesu angakwendela umusa bazalwane Jesu uyakhuluma mina ngikhuluma ekhaya lami nje sathi masemamukela Jesu wasikhiphisa neTV ngoba sibona namhla kunetifo kunesifo sekufebe esinye sibuya ku TV esibabukelayo sibukele abantu labangcono ku TV emva kwaloko babe soyaphinga emva kwaloko make soyaphinga sifo sekufebe sisuke ngeTV so bazalwane mawuphila una Jesu uthemba Jesu utilibatisa ngaJesu mawungafika ekhaya lami kuyabhora ngoba kuna TV labanye vele bathi kuyabhora ngoba kuna TV nebazalwane bayalwa bathi ikhaya lingahlala kanjani ngana TV sibukele weather sibukele konke kodwa bazalwane iqiniso kubi lokuningi lokukhona emhlabeni uqhamuka ngalesithixo bebathi TV so namhla sitomemetela bazalwane uthi sifuna abantwana baseGosheni abantwana bakaNkulunkulu labathatha hlukanisa nelive labathatha hlukanisa netindo temhlaba uzuthole lama benefit akhona bazalwane but ama benefit afuna uyekele tindo temhlaba mina ngingibabe nje ngayekela kugegeleta inhloko ngoba Jesu akafuni mina ngingibabe nje ngalahle emajini ngenxa yevangeli mina ngingibabe nje angendi mathathu ngenxa yevangeli so mawenda letindo uyophila ekhaya lakho kube nekuthula uhambe nomaphi unganalivalo ngoba inkinga lenda sume sibona abantu bagcilatekile labanye bagcilateka basemabandleni bahamba baphethe amaphilisi so namhla ngizomemetela bazalwane ukuthi wonke nawe mfundisi mhlambe sohlulekile thandazela abantu ugcwalise amaphilisi ethwameni ngithi leso philisi sesithixo sakhe labakhonda uNkulunkulu bathandazela abantu ngemivimbo kaKristu Jesu wazalwane uyaphilisa so sitomemetela lawo mandla so ngicela sesiphetha ngendlulise nabo ubufakazi baba baseBush lo ngalenyelanga wathatha ivangeli la Jesus plus nothing bamhleke endzaweni bathi babeyutani khona na ngalenyelanga baba yogawula emahlathini washala izembe imbazo ingadi yaqitheka ithambo mhlambe lajubeka babe wakhansa ngemadolo anganamoto wayekhaya wafika wahlala ekhaya wathi makafika ekhaya nqeku wathi inkosikazi babe hambe clinic wathi babe Jesus plus nothing nganda sinqumo ukuthi mina ngiyamkholwa Jesu ngakho konke kwami kwanuka endlini bazalwane emva kweliviki kwalunuka endlini ngenxa silonza sababe lebe singapholi wathi makunuka endlini bofu kugcwele ahlabukhama nje athi wethembekile Jesu akaquli theory leyasemabandleni kodwa aquli theory yaJesu lamlinzele uthi noma silonza noma sifo Jesu utangilapha ngoba ngenda sinqumo ngoba ungana sinqumo bazalwane sinqumo sifana necontract athi nangiva bazalwane ngoba kuze uNkulunkulu ehle ayeGibhithe kwakungenxa yecontract la yenda naAbraham wathi ngivile ekhala kwabo ngehlile ngikhumbula sinqumo sami lengasenda nebantu abami that's why ngiyobakhipha so nawe ungakendanga icontract isivumelwano naNkulunkulu ngeke usithakala wahlala babe bazalwane aphele amaviki lamane waze inkosikazi wambalekela ekamerweni ngoba bese kunuka siyathi silonza siyanuka bazalwane so lonke malanga aphungatha impungane ahlabela liqulo athi wethembekile Jesu alinzele Jesu langamathi kodwa ngenxa yokukholwa wakholwa ukuthi one day Jesu utawufika tongiphilisa emzaweni bese bathi njengelikhaya elihluphekile njengababe lohlanyako ngoma uthatha lelivangeli leli la Jesus plus nothing batawuthi yahlanya sonke siyakholwa siyayibhedlela ngithi mina labakholwa Jesu noma mbala
Isaiah 53 verse 5 ngemivimbo kaKristu siyaphiliswa. Wahlala babe bazalwane alinzele izulu. Ngalenye ilanga lele embonweni lehla izulu. Wabona sekunethe ingelosi lethi imbili endlini. Mathe ehlathi ingelosi taphuthuma enyaweni tafika talikhama lunyawo baphuma bovu tase tiyamjokotela tenda imilingo waphila ba ngenxa yemivimbo. Makaphila waligitsisa nyawo lakhe waliva ukuthi uyavuma wehlenyuka endlini wathi Jesu uthembekile bamangala enzaweni ukuthi kwenteka nsigcino waphuma wangena estradini wehla enyuka athi Jesu wethembekile belo wathembeka wafika kubaba wamlapha ngenxa yokukholwa kwakhe nokuhlala esivumelwaneni. Bazalwane labathi awento esivumelwano sekumfuna uNkulunkulu nakulesi sikhathi bamkhonde ngemaqiniso kube nemehluko kumuntu lokholwako nemuntu losesiphasi. Uma uye esontweni kungakhulunywa ngekugqoka kungakhulunywa ngekuphenduka sipaza leso funa lisonto lelitawukhuluma ngempingcwele lelitawukhuluma ngokuthi umuntu lokholwa kugqoka njani ngoba nasezulwini bazalwane kuthiwa ingelosi na Jesu uthupha ugqoke ingubo leshayise enyaweni awuboni nelihlakala lakhe ngenxa yelivangeli. So namhla mawumfundisi umelene nekugqoka kusho ulisatanist ngoba uhambisana nemithetho kaNkulunkulu lelapha bazalwane mawufunza livi nawe ke ukulelo bandla lelingaphili ngeleqiniso sithi phuma la ngoba mfunze Mahubo 1 ulithi uqaleksiwe umuntu lohlanganyela nalabaphukutha uNkulunkulu mabagqoke emabhuluku esontweni nawu lapho uqaleksiwe awuye ezulwini uye sokweni. So bazalwane Jesu asabuya ngithanza lamavi la khuluma kulamadoda ukuthi lo Jesu lo hambako uyobuya ngaleyo ndlela. So bazalwane siyalibonga livangeli nathi bazalwane evangelini sonelwe belungu sonelwe mamissionary lathi malifika bazalwane bebakha sibhedlela bakhe ikliniki bakhe isikolo bakhe ibhedlela bakhe ikliniki bakhe isikolo sebaphambana nalomnikati welivangeli ngoba kwakufuna bakhe isikolo bakhe imbazalwane isondo labantu baphila khona bathi ngemaphilisi lawa la ngemakliniki labawakha bantu labaningi bathembe emakliniki kudlula uNkulunkulu. Sathi awuthandaza abazalwane nanamuhla ngiyakumema mntwana waseJokosheni nangu Jesu sekhona uyakudzinga nawe uyafuna ukukhulula nomnyathi sengishintshile amaphilisi solwabulungu mntaka baba ngamzama Jesu ngendiyeke imehluko empilweni yakho ngiphila nje ngiphambi kwakho anginasifo singangena kanjani sibehluleni ngeke ngesikhathi seCovid bathi bafuna ukusijova ngengane sathi longana Jesu lengadi ya Jesu akufuni ingene lenye ingadi la ingadi emasatanist emjovo ngeke ingelela sema samela Jesu sima ngani besime ngalelivi lelapha Mahubo 125 lelithi labamethemba kuJehova bafana nenzaba seSiyoni mntaka baba ishaya inhloko uve ngathi uyafa manje kodwa ukukhumbule isivumelwano boShadrach Meshach naAbednego bakwelula abazalwane bonke abaIsrael besathunjiwe kodwa abafana babeba bane ngaDaniela bema bamela iqiniso lase lehla izulu ngoba bema nawe mntaka baba uma ungema namuhla kumele iqiniso Jesu angakwentela tilo sithi ke Jesus plus nothing ungamthatha Jesu namuhla mhlawumbe mawufuna kuvaka abantu ngaleli vangeli sikhona labazalwane ematshe evangeli ungethe uphile nathi sikhona sisempumalanga sishumayela lona mawuqala lona mntaka baba bathi awuthi uyahlanya hayi awembi kahle uyomelana nebafundisi bemabandleni simelene nebafundisi sithi mfundisi ngeke ungibeke etandla usebenzise amaphilisi leli lithi Jesus plus nothing. So bazalwane ngemivimbo kaKristu Jesu uyaphilisa so memetela lawo mandla namuhla bazalwane cancer uyayilapha HIV uyayilapha ulimemetele kuba buqhiliza bafika boba bembatha balishiqilela babembatha longathandwa iSouth Africa yonke kodwa wasinika lifa la Jesus plus nothing
nekliniki ngeke ikhona ethula mahashe. Uma uva ungathi emandla aphela uyaye emthandazweni, fika uthandazweni. Sathi inkonzo 3 days uqala ngekuhlambuluka bazalwane. Uyahlambuluka, uzile kudla, so uyaphiliswa. Ngeke akuphilise Jesu ube utyane emabibi. Waphinga from 5 years udalwa, hlambuluka tonke leto. Ungatlahla ngeqiniso bazalwane, sifo siyahamba ukhululeke. Sakhululeka nathi kanjalo. Nawe mntaka baba ungakhululeka. Sithi woza kuJesu. Asishumayeli theory, sishumayeli practical. Akunini bazalwane. Sihlabela Jesu namandla, Jesu namandla. Inyanga enkulu ikhona, ogama layo linguJesu. Uyoyithola lento njengoba kuyiMonday kusasa. Seyibambela ilayini yekliniki. Noma seyifole kadokotela. So phambana nemnikati wenkolo. Bazalwane ekhaya kithi kunesibhedlela. Make sure inGrafael. Mase kumatima mntaka baba tikhela ingelozi. Njengoba ngisho kulo baba waseBush, tiyehla ingelozi, tiyamphilisa. So bazalwane sathi awukhulela sikhulekela kulamavi. Sithi Jesus plus nothing. Nawe mntaka baba ungaqala phansi namuhla uthathe ivangeli lemandla. Ungene ngalo bazalwane lo mnyaka lomusha 2025. Bakubute ukuthi sowungenwe yini. Uthi ngingene emoyeni wami. Izwi likaJesu. Jesu makafika khipha tifo. Jesu makafika khipha bo HIV. Jesu makafika khipha bo cancer. Phile uthi qingo kungabi nesikweleti. Angembangcwele ngilapha phambi kwakho nje kude ikodrinki lengayinathi. Noma sebashilo odokotela uthi le ingoti ngayinathi. Kuke kwafika bazalwane sengiphetha la ngisebenza khona kuke kwafika abodokotela bathi bafuna ukuchecka ingati yami ukuthi ingroup bani. So that my group band sebanginika list yetinto lekufuna ngatidli ngatendi. Bazalwane ngaKristu ngidla konke bazalwane. Lesebenta nabo ngeke ungakholwa bathi kule group yakhe akayidli orange. Ufathi hayi sengilidla kweqina. Bazalwane uJesu sidla konke. Asinatifo sina Kristu. Ngakho ke bazalwane ngilawe emavi namuhla uthi siyanimema bazalwane. Siyanimema bazalwane. Inamba sitayifaka lapha. Jesu angakukhulula nawe. Manje sokugcilatekile bazalwane. Sinalomnye manje usenkomazi bazalwane bengimema nawe. Uthe ngibathe ngiyazama lamaphilisi HIV yangigulisa. Manje ngive ivideo yakho ngifuna ukumzama. Uthi sesiwami mzame Jesu. Sevana bazalwane. Masifika lapho sengithi ke ayi maqala impilo yaJesu TV lahla. Wayilahla iTV bamvukela abantu abakhe. Waze lo mnye umntwana wahamba ohlala kagogo. Wathamba sathane wasala naJesu. So Jesu uyaphilisa bazalwane. Elikule livangeli lethu awuthi ungaphila so uyochecka. Lela uchecki lina. Sevana bazalwane. Mina nje benginemfana njalo ekupheleni kwenyanga bekangibida. Hey baba Nkosi, hey wote clinic. Namhla ngeliqala uNkulunkulu ngoba ngamfakazeli. Uthi bhuti HIV wayilapha Jesu. So bazalwana ngalamlelo. Kunemaphilisi lasezulwini. Lamele wena. Maye uyajomba mntaka baba. Nawe nothi awubone emehlweni. Kunetinso ngqeku, kunebhuchari, kunetinso, kunemehlo. Lalinzele thine. Uthi Jesu wavakasha naleli ngqeku. Uthi thina emhlabeni asikaclaim into tethu. Athi mzalwane angiboni. Awukaclaim. Claim emehlo akho, uyobona emehlo akho. Makuthiwa bazalwane Moses wafa liso lakhe libona njengakuqala. Lamandla labeka nawo bekafana nemandla asesemusha ngoba bekahamba naNkulunkulu. Bazalwane hamba naNkulunkulu kuyadenda tonke izinto. So sitomema bazalwane. Suka kutheory. Thola Jesu lophilisa nawe. Mashinyana nje umfundisi losebenzisa amaphilisi. Lamaphilisi asithixo kuye. Ingakho bazalwane makavuke kuseni ufuna nathe amaphilisi before. Ngiyakulenye inkonzo bathi kimi songena fasting bazalwane. Fasting ngenyanga yonke. But before singene fasting, vuka kuseni udle 2 slide. So uyangena enkonzweni. Ngithi demon akusikonzweni. Try fasting bazanhlukana nekudla. Bazalwane ufuna kumemetele eSouth Africa ukuthi injongo ukuthi Sathane asifake tifo ukuthi singasazili kudla.
Nangiva bazalwane ngoba le nkonzo ye-dry fasting iyathi inqoba tifo, iyathisesha tifo nalongathathi. So Sathane utshala le nkonzo ukuthi bangazeli kudla abantu kuze bafe babulawe boshukela. So bazalwane Jesu wethu uyaphilisa. Fakazi bami bokugcina iyafika ingekumbatha enasi. Sevana bazalwane unamake for 10 years agulisa sifo sashukela. Mayifika ingeku ithi make thatha inkonzo. Uthi ke naye ngeke kulunge mfundisi 2 hours mina ngiyadla ngize ngilale nokudla. Ithi ingeku uyathi ukuthi yini ledla ingasuthi ubuta yena. Uthi ke maka ngathi uthi ingulube. So sifo sashukela le magama abazalwane emadimoni la ukuthi engishukela yini kahle kahle sifo sashukela demon lengulube lodlu ungasuthi basuke bakufake lo sona make bamfake lo uthi ke nqekuyini hayi sengidawuzama ba wakuzama bazalwane lashona langa ngathi wazi wathi nqinda ukuthi kanti kwenta njani makaqedza inkonzo ya 7 days wabasaphilile bafakaza yena ngaphandle kokubazalwane uma sikholwa akudingeki idandla ngeke khona kwethu nokuhlambuluka tifo tihamba makazanga bekwatandla ngeke ukholwa sahamba sifo kwaba ngulelo tshela umfundisi wathi mfundisi mina ngisagula mina bengingadli into ethani konke ngidle waphila ngenxa yemivini la sekurong khona ke ngeku make solo hamba enkonzweni yakhe yakutsala ngithi ngeke balahla bagqoke emawiki bagqoke emabhluko wafika uNkulunkulu ebusuku wathi kuye make uyarelaxa wathi maka ngirelax waze wakhipha iduku makafika encwakini wathi ya uhlanganyela nebantu labaphukutha uNkulunkulu amahubo 1 verse 1 uqale kusiya umuntu lokuhlanganyela nebantu labaphukutha uNkulunkulu. So nawe bazalwane mawufuna uyiphila lempilo thola bakini njengoba sisho sitawashiye ama numbers thola bakini ulekelele sathe ukukhuleka bazalwane khuleka kuleli vangeli uNkulunkulu alembulile singakendlule emhlabeni siphila impilo emnanzi bazalwane emhlabeni senda konke sidla konke uthele ukuthi la ungeni la cabanga nje impilo yakho seyicontrola kodokotela shukela usawudla emafutha ungafaki kakhulu makuphekwa sekufuna ube nelibhodo lakho special kodwa namuhla ngithi Jesu angakuphilisa kunamake lofike la ematch evangeli make bazalwane what's net afika akakabekwa tandla ema-alsahara so yini lehlula Jesu afika bazalwane ahlambulukile phandle kwetandla emandla tandla sangiplan B uthi uNkulunkulu bantwana bakhe hambani landle livaliwe base bantwana asifika plan B manje abazalwane noma kubeka tandla sengiplan B mawuphila kungcwele kahle uyaphila nemivini ngoba bazalwane mawuva ukuthi mhlambe uvuke ekseni uva inhloko uthatha inkonzo noma uyibreak ngo12 half day sibitha uthi half day mawuyibambile so uyakhuleka uthi uNkulunkulu ngiseshe ngabe ngente solo na ngaba ngingakhokhe kweshumi makakusesha uNkulunkulu uyothi nedi uyibreak ukuphilile ngoba siphile enhlambulukweni. So bazalwane ngilokho stokushela phakathi kwenu uzila kudla uthandaze Jesu akuphilisa mahala ngaphandle kwasethi maye uyahlupheka mntaka baba onke malanga usisontweni kodwa uyahlupheka nami ngisesondweni ngingalali ngihlupheka ngilangathi ngiyafika kuleli vangeli nginemona nalo bazalwane nginemona naleli vangeli yingakubona elivangeli nje elugula phela nginemona ngiphela ngaphandle ngibone bafundisi nganele kuthola Jesu ngathi hey awubeki ithandla mina udle amaphilisi ngoba amaphilisi isithixo sakho. So bazalwane satha ukukhuleka simemo sithi ngena 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 ngendawo isekhona ngena 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 ngendawo isekhona
Siyabonga Nkosi emakhosi, siyabonga ngwenyama emndeni kaJuda. Sibonga leli thuba baba lokuhlephula livu lakho kubantu abakho egameni kaJesu Kristu. Uthi nakiyo leminyaka wena usaphilisa. Uthi wena wenza umehluko phakathi kwabantwana baseGibhitha nebantwana bakho. Siyakhuleka ngwenyama emndeni kaJuda egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baphilise baba bonke egameni kaJesu Kristu bese bayede baba bakhonza ngemoya nangeqiniso bathi baba ukuthi baphiliswa nguwe ngoba uthi wena tonke tifo taseGibhitha ngeke bangene abantu abakho ngoba bakholwa wena. Uthi wena umehluko phakathi kwamaGibhitha nema-Israyeli. Siyakhuleka ke nathi baba wethu mawufike emhlabeni lithi livu lakho ubona baba inceku yakho iqhamuka uthi nango Israyeli woqobo onganankohliso. Sikhulekela ke nathi baba sibe nge-Israyeli uqobo lophila ngemivimbo kaKristu ngoba wena baba uyaphilisa tonke tifo bo-HIV and AIDS, bo-sugar diabetics, bo-cancer, bo-coronavirus. Bonke baba uyabaphilisa bantu bakho uthi wathumela livi lelabaphilisa. Siyakhuleka namanje baba livu lakho malibe bufakazi uthi nakiyo leminyaka usekhona ingelosi baba wethu lenguRafael lenguMetrol wasezulwini. Ufisa baba bekhona labathi akwethemba bese bayaphiliswa ezulwini egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi yaJesu, siyabonga Nkulunkulu wethu nangalobufakazi bakho finyelele baba emhlabeni wonke bantu bakho baphenduke bakholwe letinceku takho baba lothi buthile letinceku takho baba lothi nike amandla wathi aphume emhlabeni tiyoshumayela livu lakho bese baba tiyabaphilisa. Tiyabaphilisa kanjani tona tiphila ngemaphilisi ngeke baba kwengeke kodwa wena uthi ngemivimbo yakho thina siyaphiliswa. Siyakhuleka ke baba wethu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Kubonakalise ke baba eveni uthi namanje uyaphilisa. Siside baba usiphumute etinhluphekweni, siphumute baba ekuhambeni inyanga nenyanga siye ekliniki sathe baba livu lakho bese siyaphila egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Nabo bonke baba wethu labagijelwe dinyoka labagijelwe botikoloshe egameni kaJesu Kristu baphila baba impilo labangasayitsanzi. Siyaselula sandla sakho mawusho baba uthi umile emnyango uyanqonqotha umuntu uvula umnyango bese uyangena baba udla naye. Siyakhuleka kwenyama emndeni kaJuda tibonakalise baba emhlabeni ukuthi wena uJesu lophilisayo. Sikhulekela netinceku takho lephumile baba tiwenda umsebenzi nathi baba naku baba make Matikwane egameni kaJesu Kristu na Bishop Matikwane basawenda umsebenzi wakho. Qinise baba tinceku takho tiphe baba amandla ukubaphilisa bonke, tiphe baba amandla ukungacompromise. Qinise baba tinceku takho letinye wathi bitha baba watipha livu lakho ngenxa yokutsanza imali baba wethu taduka ensimini njengoba usho uthi Adamu kuphi na? Adamu ukhona baba ensimini kodwa sowusukile evini lakho. Siyakhuleka nathi baba wethu ngoba uthi ningibizelani ukuthi Nkosi Nkosi ningakwenzeni kushobo. Siyakhuleka kwenyama emndeni kaJuda onke amadimoni lahlafakwe emsathane emabandleni. Siyakhulela baba wethu uthi lonke bafundisi kube mlona lo baba alingise inceku yakho lengiJoshua lethi mina nendlu yami siyabuyela kuJehova. Sifisa labo baba wethu athi mina noJehova, mina nendlu yami, mina lelibandla lami siyabuyela kuJehova. Shaye baba imithetho lemisha labathanza live bahambe asale naleyo ngosana kodwa shumayele iqiniso ngoba wena ushilo kaningi wathi uyabuya usendleleni. Siyakhuleka baba wethu usesendleleni livu lakho finyelele baba eveni siphile baba ngensando yakho egameni kaJesu Kristu. Siyabonga Nkosi emakhosi akekho lofana nawe, akekho baba lothembeke njengawe. Qhubeka njalo usiphilise baba, qhubeka njalo silifakazele baba livu lakho uthi wena tonke tifo uyakulapha baba wethu ngesilogeni lesithi Jesus plus nothing. Siyabonga moya ngcwele egameni kaJesu Kristu. Amen.
bagolo ba ka bana ba ntate dikutlwetse ka ditsebe tsa lona o na le ditsebe o tla utlwella o se na ditsebe o tla ipona ntate ko se ra leboga ntate modimo wa dula ntse go beile ntate a dula a hwetsa hantle ka nako tsohle ntate bagolo ba kereke ya kopa le like in this video le subscribe le share